Social media, Facebook, WhatsApp lapen Twitter along kacharwa alam kapacita ka tumaphan kiton kilang ahin pen kilang kipangching bang pophan kangna bang hinari sopran kidanga puthak difu club pen difu hiti angbong armuka chejeng Karbi Anglong Autonomous Council Social Welfare IEM Osumar Jangre kidwa hemalong kahumrida Kardom non-biotang pen arjigtha social media Facebook WhatsApp lapen Twitter bithe bitha along biota kapachitak thabatuma phan kirika kuruga sai pangching Dokmuka thana angkang Panjuri Kosari Gaung arong along banghini ari so phan apran karmut a video social media along kepaklang bang pho phan police atum nepon tanglo police aredeng kaching nang bang pho tumke Bireshwar Basmutari Chinthong Ingti Dhani Rong Pharmati Anthony Pavitra Rong Pilapen Tony Rong Phar Henlo Alang lituma phan Difu thana long alam ki mate case piponsi ar Johor Bomlo Birta Kilong Thua Tenge bang pho phanta Dokmuka pen Difu district Jalan 1 etlo Dokmuka thanangkang Panjuri Kosari Gaung arong along banghini ari so aphan apran karmut apathak bosik krehini ari Difu club pen Difu rong sepia hiti an armu chujeng padusi banghini ari so apran karmut atma phan nepsi kangsai pa pho prat nang jipusi Assam Jatyabadi Yuwa Chhatra Parishad asong jatum ke hang padu Dokmuka thanangkang Panjuri Kosari Gaung arong along banghini ari so aphan apran karmut apathak bosik krehini ari Difu club pen Difu rong sepia hiti an armu chujeng padusi banghini ari so apran karmut atma phan nepsi kangsai pa pho prat nang jipusi Assam Jatyabadi Yuwa Chhatra Parishad asong jatum ke hang padu Difu birla along kidu apia pokave jangre lapen kidu kadure aw sumar phan kelana hemmati destitute vagrant along kidu kavi alam kahumri dam je phan bosi krehini arni Karbi Anglong Autonomous Council EM kachirong pipi lapen area sang hotum adimalong paleda EM rong pipi kahumri damahu District Social Welfare Saipu Kerala Teronpi Superintendent Helen Terangpi Thanbang Subhash Chandra De lapen Metron Kareng rong pipi atum chetong dun non malam sopor pandihna parman birta moing tumanik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo people that beer talong bang thulo Dokmuka thanang kang Panjuri Kosari Gaung arong along banghiniari sopran kidam alam along pachirap dun pen Difu Deputy Commissioner asahem along control room a number padopon tanglo Moka thanang kang Panjuri Kosari arong along banghiniari sopran kidam alam along pachirap pen Deputy Commissioner asahem along control room a number padopon tanglo control room a number laki 7896
39111 handle ning chibi ikta control room a number 78960 39111 Karbi Anglong Termas Council along Kichari Ketheki Dingatum Bosi Kri Si Arni Banghiniari Swap Pran Kedam Adimalong Humridam Bonta Kiton Kelangatum Ronga Kakuruk Asai Kidoko Ajok Towar a bank pen Nang Chirui Nang Rup Lopusi Card News along Bilta Nangle EM Torendra Brahma Raju Tisu MEC Dorsing Ronghang Ram Singh Timung Lapen Arisang Hotum Humria Sayalong Dun Renti EM MEC Lapen Denarong Amikar Angbong Dengong IB along isi monsa mamai kepado. প্রকাশ কৰিছে যিটো ঘটনা ঘটিব নালাগিছিল কিন্তু ঘটনা ঘটিব গতিকে ইয়াৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত যিসকল দুৰ্নীতিকাৰী তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণৰ স্বাৰ্থত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজেও সহায় সহযোগিতা কৰিব ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ বিভাগক এই কথা আমালোকৰ আগতো সদৰি কৰিছে গতিকে মই বহুত আশাবাদী ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজেও দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কৰায়ত্ব কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু আমি কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰক যি ধৰণে সহায় আগবঢ়াব লাগে সকলো সহায় আমি আগবঢ়াই যাম দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কৰায়ত্ব কৰাৰ স্বাৰ্থত Birtabang Kilapan Skangton Puniklong Dometami Kardom